Tested mic 1 2 1 2 Muson for my dinner. What two moto the general ke social media president. Eke political general ke kuma set me. First time I hear me me dwumadi ni din a tija dwumadi no. Ade ase ha no e fact nko ensuro hwe ha ye wa kuru nani. Emfa nya agudi kuru be wa kuru nani am kuru na ye ade ase. Abofo bi na so masem dwumadi de bia me de bra o. Kemesa stabilities metene so na masore ni loto no ma na ya kono aye fa because of penifo akukuda mo so na sene. Big Adam sonasene sa so na hot esonasene na Mr. Frank eso kemesa stabia sinti amani luto no aye our front to Bronco Junction kona ni kemesa stabi nko yeduma na bo si free da utwa ba koma kemesa stabi no ye di billions kora unsuru we kemesa luto sela utuki osu no unsuru hwio atwia kai sa de asane ya bo luto no se ye be di se ye ni umfa ho because sika tafie tanwuram ta bank Kemesa kujuma no di na nya isi twaba koma no nya obi anya no anya obi sa so na Rogers Beauty Palace ahofefie aja say so your banner person ho ye fe in terms of makeups your banner person ye matri kama kama bia kone nya washing ma wansa enya Rogers Beauty Palace anya obi a wa francho one se chewa bangene di hwani mu kone ensiesie na mani bi ho atan do mo ye makeup so kwa nya kura de no asembeni sa so na prestige court bia ya gi ahome so abakuma sikrodwo ma na onam santase ne patamu ahema kokobe ne patamu dia fonichirem kokoben new site junction ne koda prestige court adawa koda prestige court no on sa no ma menna because be frame sa environment no kwa me frame sa because what a wow prestige court na hwanyi ba bia sa so na kusi casual o bantu masala chi dan ko ne pama tale de fdfm ba kama pa watomoto video reactions and what tj dwumadi yesu ye be bawuran sem num ada se me ma ko first video of Avram Ben Moshe ada se na o ye ntoato bi ono kwa wo ye krofasa chen obia Avram no wo ye odada for your true for your kwasampa nchi obia wo me ko video of Avram Ben Moshe wo ye ntoato ye ko bra se ye wo ebinu wo ho mo kama asem a ya me mpese me reply yo mo because omo ye nkoda sabe with all due respect asofo akese yakora sabe omo udwane na ye nua ketewa bi osu bempa aye video bebre nkrofo de sane me but men reply no tem say don epese o man reply ketewa bi nti esremu a eya no mo handle nkola na mame why yahuda eya mo handle nkola no said yahuda o handle seto ene Sean Nation or yahuda no ano no ya mo handle nkwala no na ekwan mu ndawo na senior man mintumi enya adwuma no mem fi obi a na enye se bia yesuro no e bia me mfe enesa why welcome back Abraham. Welcome back guys. Okay, video of Avram Ben Moshe. I say Avram Ben Moshe alert Opambour that he is the next on his list. Avram Opambour is next on your list. Saying, who are you? Now Abraham no kwati kroma me bisa wo. E dey na wo ye. Do you think that will impact your kroma? Ya me wa bodam. Abraham Ben Moshe, o ka say o no ma no tro kota na ye no sa o nsem nu na ye ka say o impact your kroma. Caption was say Abraham Ben Moshe alert Opambour that he is the next on his list. Who are you? Abraham no ye den wa ha. O ye den. Me hu me nim de o ye. O be ka say o na ye FCC ye den. Common sense for them boy CSF for them omoy unse wi ase won so kro ni sense ni bi e wi ase no de omo so common sense leader no ko ni common ni bi kan ko nya sense ni bi Abraham we jimi for your dada for your true for chen obi Abraham Ben Moshe na video no say Opambour video na aba no ya ko mo trend o now net trend bi ase na trend o your trend bi wa ba ko bu aka osim Abraham Opambour is next on your list. Me wona Opambour nyina me mfa mo ho ba de ewom nie me wo se wo so ne osu bempa I don't know so so we so for so de so akola ketewa bi na no defu no se metri me wo se wona na ye banta bi and it's up to you guys and man nyam say omo so ya so for don't even call him osofo what bodam you know what it takes to be osofo Avram sa osu bempa na friend osofo no for no go twi dan an ko be nya no me wo kra frɛ wo kwase ya we osofo ene na we nti osofo so better na obeso live na be obetietie me de hunu no osu bempa onye obi ase de wa Abraham onye obi ani Abraham jai santo ato we na yete ne nim azane tro entora wo ye abofu nyo na ye wa ha ono ba bi ko chehye ho se Abraham jai okwa de nipa mfa serious da Abraham
o me fa o serious that because of say we need to ai me fa o serious that because say na go fa Abraham serious father come go fa boda ni be serious Abraham be mo she na wo de be ade pa na Abraham ba ha obe ya eye konk asem na Abraham be ka no ha eye solid ne se ma ka ye nyina la sa oba ba ko pe ame say Abraham o jimi fo e kwase a che obia say no ba na hye hu say nyama na hye hu me de me so ye jimi fo che obia because unim nyansa se unim nyansa pa unim se wo achitafo bo wachi a onfa omu adwene nkodi agro Abraham dana won ge na yes adana mu se wo ye jimifo because untimi nye leader kura kwa sienti se kada no o mani nyina be jiro be dede hunu be ye no ma bia ene ke ko wi ase ene se ka o mani nyina ni matwa wonye sa Abraham you can't do Opambour anything Opambour does not owe you any explanation for ujimi kwatuna se because Ghana ha unyo bia wa ha hey ale na Abraham na dey wana aka bibia chere na dey obi so ye dwuma okromo ana as someone convince you say ana as someone deceive you say we ye bibi okromo you are doing nothing I no go lie you nothing you do nothing for here say na over life no ma cheche cow ne elephant no ohodidi na no ade bibi na okromo wo ye den Abraham what do you do be chere dey we say bia we influencer we motivator we sofo na we den oh yeah because emelo bi dream so say ngo fu bebrebe say oh yeah common sense family e wi ase no me say common sense no kwa oni bi mo mpa wi ase na de sa o sa un say wi ase no ade aba foforo asa say Abraham afena no aba na ojimi nti obi anim de nti a ojimi ba wi ase no oba be me un say de nti na Abraham ojimi ade ase be ju twan tro be hen ani na me hand am aba no na me say how kakra na de Abraham me mfa serious bi mu because what say be tran say e ntro san sama ka kan nyina ye dede nyina sabe man to say it was a planting tea firo na Abraham me mfa o serious biem shia kai ari Abraham me uchi ko do wajimi che obi ayi edini wa to motor genere ke social media preke ko massive mayo o first time now subscribe to YouTube channel leave your comment and share Abophobia da Roma KMS Stabilo Truth Rogers Beauty Palace Kusi Casual and Prestige Court at Roma na you made brother and then you correct another video na say net here mahu sofo ba ko a wa hye na tade a otoa wote na konwoma ase Opambour ya casing bi na o kire say it's on course or say you keep accusing him he keeps cursing you and the curses keep manifesting yanko video ni ma here to come here say the 4,000 baba 500 baba wakwa woni msebi jina waso dem petem etentina mtie obi asa amaba wa ese me ya cancer wada ama me bi no amada awrade wadi tia said you kan no moboa ne santi yes Mr. What no minimum software was up. Mr. What no minimum software was up. Mr. What no minimum software was up. What a simple one, a proper what touching. Yes, and no minimum software. Yes, go. Shari any drop. And no many assist about. Don't be power, madam from. Welcome back, guys. Edini ya watu moto de general, aka social media president, aka political general, aka kumase mayor. If I did town, everything that goes straight because I'm here. Obian and long. What I say, video no caption is that I say you keep accusing him, he keeps cursing you, and the curses keep manifesting. You guys should let prophet be biko. If we are saying, me say si ebe we su biem. Mpanifo abeka kire say yete yi, say papa wo hopa na bibia nko kana. Enye dede mo bia nko ante say papa siwo. Be ye bia ye ma ya hu. Ebeneza da kwa yadom. Ebeneza da kwa yadom. Mele na ye mande anopa. Me sole ya makuchima mechima. Nyankopon na di chima eka ma blabo ho. Me sole ya me mere amponsa mechima. Me de mensa etu me chima so. Ebeneza da kwa yadom me de mensa tu me chima so. Me de mensa so me twe. E de tu me chima na mechima ne mande anopa no. Me de mensa atu me twe so. Me chima ne na no pay. Chimamu tumi bi ewo ma ya se ewo ye chimemu ene juoda no pay me de kesew I was a sister bi eso e de papa ya beto
ententan no say Opambour e ma ne ba cancel the necessary share ni baby ono say what tete ne fa hundie so mami e bi ene na hu ni say so kan because of say Opambour no ehunu say aka so bi ntene na so kan but the woman ni se no krani asim mama mi jai kan jai kan en fan so trim say e ma se bibi ho bibi ani wa te oba se am ga sam kiro nka mungu se ma mo otumi wo mo twe ho nka mungu jai say yo say tumi bi wo ma mo je ma mensesim tumi bi ani de o ka sam kiro bi odada aya na shem trim say mo mensesim beti da yi nti aya na mu jimi no big man oba se Opambour asam na ka fo no nyampa rush ya smart na mko pe enkofu bi na mko pa cho so ni say ententa na be da ko pa cho e ma na nya say e ma se bibi ho e na me gina ma se e na yi me menses wa boda ma menses bibi anim forget everywhere asema na aka nya ko podi nyina ba na wa ba na say busum bi moja firu ase a say tumi e ba se mame Opambour sa asem na aka to no sa nyampa jai say o menses na menses nya before Jimmy Flocko ada ba bi mana munya menses ada bi ngu oba be nya menses wo nti tumi bi ani oba menses nti mame sa asem na aka fa Opambour no sa nya no kura jai earlier the better tie brofue earlier the better find ways and means jai Jimmy no e mana nya say wase bibi tim enti wo de wase be dede wase ntimi nya hwe wo ha wase na say ma bebrebe ndi yo abrabo ma bebrebe ho kiro ma na ka mo trasa na ka mo sabo ayi mo menses na ka mo die e de no e yo say no ena ma so me twe ena nya mande ma nya menses me se wo twe no menses ne fa Jimmy Flocko no amanfo ni mo amanfo di mu da bia twimudi adana mo fa moja na mo fa menses ne kese o mo nothing dey your menses inside the Jimmy no me ka kiro se onim se asema ka fa Opambour nya no kura mame ceasefire embe kasa biem mfa se otrim se wo twe ho na ne moja ne furu ase ba ne bibi wo mti wo be Jimmy na be kwa utibi wo hene nya ma na mfade ade na wiase no Jimmy aye ma ne bi da ka betra life ka se ene mande manya menses na me se mo Jimmy papa e ma ne bi Jimmy papa o de papa e ka se ma ne bi ye Jimmy fo okromo a ebi nyuso ma dwene na ebi num kunu mo nya ya mo ara mo mema ne ye nkwasiafo because o ware oba na oba na kwasia be ma automatically so ye kwasia ai because money be more life for so to social media no to tim say o mu ni kunu o mu kunu nya nkwasafo because o kunu a o kunu ma be dim wasem we o say ade ma so metwe nya sa be no na ge o Jimmy ana mame make nobody lie you Opambour me say Opambour nya nyame Opambour na so no krotimi yare ne ho timi dodo no ne ire ho timi dodo no ma nya timi dodo wo mo Opambour nya nyame but the o say ni pati ni say Opambour kese wa tiensema waka he is too smart se me moko tiege yi kese spa wa kese ya you could see Opambour is too smart to say kese na wa kese wa tete si bitimi gu o me say we are na me hwe ati say video ba ko kese gebi me hwe video ni say sana wose agu me you could see say bibi ye adwuma mame ja o sa u Jimmy utuba phone come on crowd ni na menya me message tinti tumi o message me say ma message hwi nim ja Jimmy no nko pa ma ne ma ho be gina embe ya ho se wo tumi bi da baby uni tumi bi ya da baby a okoye mo asem na de ne nemu den so mu obekun e de no it is on be kan o social media no se okọ Opambour ne sa share so se de na obenya one be kan e de na be yo wo be wu eh mutimi no me di agro pa o like play eni pa bitimi di no me di agro eh no se wo pa bi enum da ha wo se ba ko fama wona ka me ampa no ko fama wona ka ene wo de wiase nya wona wajimi I'm telling you guys you go am say na Opambour nyame na Opambour hwan abodua ma na ye adwuma o de Jimmy se utie unya da ko trans na se utie ma no nsam na ka o de Opambour cases videos no o de opa ya hwe na ho mache be 12 ne nya da tie concentrate na tie na sa wo se anwu asere me Opambour kese obi a nyadaje unya video ni bia nyadaje kotena fie ebo be 12 na tie Opambour de we o si kese nipa no tie nsem o ka awasi megu onya nipa ato adwuma no ya ma adwuma na nim no tie ha na ye wono adwuma bia ye bia otimi ya na adwuma na benim Opambour no ye na adwuma ye ne so yo dada fo so ye won atuji nyame a we o de to no so na o de na sa hye masena ma me enye no kura e big time disgracement on twema tie ne tie ni o wayire o ye wo kan ye nyise wo yeso for kwanto o wayire o sai ni home ade na again ye na so bia hwe bi na as normal no let's be honest let's call the spade not a teaspoon kwese nipa na wade
or a big man or what would never say what ban office man inside says what are you trying to tell the wife? What do you know dear? But more than one hour, you know, and I says, I know about kind of trasa. This a BB boat, so mammy. Don't come and involve anybody here. Satan, come, quick, I'm some baby so born a pine, tea. Me te sa video ba se sa people before na ba show chair. Mama father come be politics. Mo de sama Jimmy asema kwa this can be free politician bi wa san kwasa fo emu na. O menyo na mo so kwa this can be from mo na odi be Jimmy ma me. Kwa pe bi tina kwa politician bi enu a na mo de be tawo be bo. In terms of sikamo mama. No ka so be yomanim. Ko he amanfo a politics e de o makaka dem a omuni be politicians no kra wo. Ebi ani, ebi aboni tuo, ebi atwa ne nan. Hwe mbese be yampa ko se yampa oba ene waso be hyepa asam na oka no say just for saying say conspiracy tina mame hi obi nkase pudu onhie o panifo na kan ba pudu ne hyenko ade a yebede ne dwo ede ne ya wato moto de generate social media preke ko ma se meyo me makọ video of Opambour a oya kesin bi asofu bi kire ni pase ni pantie kesin no nsema okeka mo hebe be free ba what just say and that's a video. You call video of Angel Bishop Daniel Obinim. Time I know on the prime. Okay, can't cause a simbi. Young video say the end was wait. The end will surprise you. Throwback of Obinim reloaded. Young video is here. Jesus. So the spiritual. So me since a room. She said the before to him room. No Jesus woman change say. Na me to me Ghana. Na Ghana him say handkerchief. Also for the tia me timi Daniel boa. Wait, man, I will cow. What by my name last week? And all the cow problem, my channel sister. My name Papa Jesus, Beba, but me Daniel Buanaba. Maybe call them a Daniel Sebo, and a Jesus Daniel Jaka. And such a year rather than no gunny. And you say, Pin put Daniel Cramine. You rather than the Dominic broke Carmine. It was what that Dominic broke Carmine, Mupian, and one of me Carmine Casa say, Jai, and me will be. Who's a bishop? I want to be done in the panel. No Jesus and so Daniel, or no Jesus, and the Jesus I guess was one. Maybe will be in the Kaka better than Yabua, because you know Yabua. She have a two watch and so. Welcome back, guys. Oti Ubi Masaman Wakano. Went here, Mamma Kakum. Or catch a church member be say. And now any Papa Jesus Babes Ram. Aye, no bow better than Abua. Again, I nyade to the sense one who say about a angel obinim ne Papa Jesus about madane jata. Obinim so dani jata na Papa Jesus dane sebo. The girl who no not get it because of say na me madana metemani na jata ne sebo mi dem de se betetem. It obinim say osane na Papa Jesus pie. Omusa ba biem no na Papa Jesus. Ono no dane kraman ana sane Papa Jesus dane de obedani. Afa de omuru ana gene de adoma e bro kraman no. Ana kramani bi no ka say ayo Papa Bishop and again is Bishop minim say wa and I say ne Papa Jesus ka kire oba man ka say me ba obi ni ba besraw obi nim oya script writer na okay so you so na atwere nyomanti you are too deep obi nim so atwani pantropa o ewade nyankopon e say the wiase na woro no ma menu pa na ahye I don't know obinim ka say yamani bufo ba aeroplane be 10 no ene Richard Ofori born order na sakokan sa no ma me na ahye mo wi say me hu de me kora obinim o ka che say me bufo be to planes 5 ene wa be pa ya chaw ya ene kwa yenya mpanche ya da ko kiro yesa ko da sore ya we ono Papa Jesus ene na sebo ne jata ene mo sa kwa da na kraman ene oba ne de ade ya hwe kraman na sa mo dane ya mo koduru mo apia physical mo sunsuma asem de ehu awade boy ne man nyina ni bio na ankofo bi da dan na sunsuma asem na sunsu awade arabe mani ama hu sunsuma asem no sada me da wase pa because amanfo bi twaye ye hododo bibia sunsum ana onim sunsuma ni ana oni sunsum sa ana sunsum nai ana oni sunsum hwene awade ye ba akora na awade na de ye ba na no se ye be live spiritual na bo am spirit yankopon unu so de ba be dua asase so nya amafo ba be ye na spirit I don't want mo ye nyina spirit na hu se ne nyina e ba na spirit ye na mu amafo bi twa amafo abe o se amafo bi de amafo di agrotu obi nim okay ka ye nyina kire
obi ni size o obi ni size kra ne pan menya daje etiete o throwbacks uni size ono papa Jesus dani jata ne sebo na mko again ho na again tete no mbasa abeda ne nkrama na mko na again de adomehwe krama ne tirim ei eno na krama ne po go ara pa wa na so pa obi ni me obi ni mpaade wo se obi ni me uni bibi ise o wa papa o Spain na Obagana o asale botwo o se bitim be che to pa na mabo so na me twa out because obi ni me twani pantro obi ni madada yo ei obi ni say unna ne yi bia so papa Jesus bia ni ba bia he obi ni nyame twa kapa obi ni mi do say nyame na be say twa ka obi ni nyame aka twa dia ma na obi ni enya nso kura nwie because what ada nyame ni papa I'm out. Tell me